Il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi l-OLAF ikkonfermaw li Malta mixja fi triq it-tajba fl-maniġġjar tal-fondi Ewropej u għandha fost lanqas rati ta' żbalji floti tal-fondi fost l-istati membri kollha. Kien il-Partit Popolari Ewropew li fih hemm Roberta Mezzola u David Casa li f'kumitat fil-Parlament Ewropew referew għal possibilità ta' miżappropriazzjoni ta' fondi Ewropej f'Malta. F'Kumitat Parlamentari tal-Parlament Ewropew l-OLAF u l-Kummissjoni Ewropea mhux qalu li Malta għandha fost lanqas żbalji fil-fondi Ewropej mill-istati membri kollha. Iżda li saħansitra pajjiżna għandu l-ogħla rata ta' risposti għal kull mistoqsija li saret mill-istituzzjonijiet Ewropej fejn Malta mxiet ma' kull rakkomandazzjoni tal-OLAF fil-każijiet kollha. Overall, the implementation of the EU fund in Malta is satisfactory. We have a good example of project and is good in this sense. Malta is normally below the average EU rate. Fil-Kumitat fih dan il-Parlament Ewropew ġie diskuss l-użu ta' fondi Ewropej fir-Repubblika Ċeka, pajjiż fejn il-Gvern tiegħu għandu ħafna swaba appuntati leħ dwar l-użu ħażin ta' fondi Ewropej u tal-Partit Popolari Ewropew li fih hemm imsieħeb il-Partit Nazzjonalista rrid jiddiskuti kif il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jista' jwassal għall-użu ħażin ta' fondi Ewropej f'Malta. Iżda fl-istess kumitat uffiċjal tal-OLAF innota li Caruana Galizia ma kienitx qed tinvestiga xi irregolaritajiet fl-użu tal-fondi Ewropej f'Malta. We have not, in any of the cases that we have ongoing, received any information that the investigation that Mrs. Caruana Galizia was carrying out concerned fraud against EU money. So we have not come across that link. Fistqarrija l-Partit Laburista qal li l-attentat tal-partit ta' Bernard Grech li prova jitfaddel l-ikra fuq pajjiżna huwa turija ċara li da ma kien xejn għajra attentat mill-Partit Nazzjonalista biex għal darb'oħra jpoġġi l-lenti fuq Malta. Intantu l-diskussjoni fil-Kumitat li fih ħareġ li Malta hija storja ta' suċċess fl-użu tal-fondi Ewropej, iċ-chairperson tal-Kumitat li hija membru tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew bdiet interrompi u twaqqaf l-Europarlamentari Laburista Alex Agius Saliba li beda jiddefendi isem Malta. Monika Hohlmeier bdiet twaqqaf lil Agius Saliba milli jitkellem fuq tema li membru parlamentari Ewropew ieħor din id-darba tal-Partit Popolari Ewropew beda jitkellem fuqha fl-istess laqgħa, bid-differenza li l-membru tal-Popolari Ewropew ma kienx imxekkel milli jitkellem. Brabta ma dan l-aġir, il-President tal-Grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew Irace Garcia Perez se tkun itressa ilment mal-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli dwar il-mod degradanti li ġie trattat bih l-Europarlamentari Malti Agius Saliba. F'kumment Moa News, Dr. Agius Saliba tkellem ukoll fid-dawl li anki d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi tella filmat u nfex f'tajjir lejn Agius Saliba u qal li l-Labor iġalek tistħi. Aħna se nkomplu naħdmu dejjem favur Malta. Anka jekk ikonna nieqfu lil grupp tal-Popolari u l-ċer tal-Grupp tal-Popolari fil-Parlament Ewropew. Għaliex iva pajjiżna anka fejn jidħlu l-fondi Ewropej qed jimxi b'mod tajjeb kif fl-aħħar mill-aħħar ikkonfermat il-Kummissjoni Ewropea u l-OLAF.